paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istoryaan na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! At daman-damagak ang gail. Damagam latan doon niya dayta. Di pa'y mabalin ay ati agjajaming. Depende no iti ruwar, uno-un nagtibalay. Basta observe distancing. Kain siguraduam nga awan ti malangab ken ka nga agat arak hinton malpas kan nga ginom. Malangab ang kal. Wen, Mabalin ay amot ti kasta. Siyempre, no makainom ti may sa taaw, malangab latamot nga agat arak. awan ti malangab ken ka no di kan rumwar pay. Kalpasan ti panaginumaw. Tano na lang abda ka, tiliwin da ka ah. Pagmultaan, uno ibalod da ka. Ha? Better drink inside the house, then sleep. Wow! Nakasat kan samot ang kail. Na, Ngamin, uman-English ka kag no nakasat ka. saan man adagita ti ibagbagam, tapnusan amayaw awan ti ibagak. Ay masapol nga ada facial ti tunggal may saa, tasaan nga umdas ti ka ada ti face mask. Ayan nga ti face mask kan face shield mo. Ha? Ay, anta dito yung kail. Aw, anday tawi. Helmet? Apay jay kaanakam, tapag problemaan na ti arak. Kas jay laag ataawan pa'y asawa na. Anya? Awan pa'y ngamin ti ay ayatin na banang. Inton adda, ay, saan nanton abirukan pa'y ti arak. Apay nga rod si ka, tabiro pay la ti arak. Ha? Chut! Aw, nimbag tayo may kapal Madip-diprisa kaon. Gapo iti ayat? Saan? Anya nga ro ti pakadiprisa. Bawal lang nga roden ti rumwar. Bawal pa iti uminom iti arak. Anya langan nga iti aramida. Sangwam ata diding, takasaom. Ay, talaga madiprisak no jak makarwar. Sa awan pa'y arak. Pat-pat mo da ita, Chip. Kat no awan ti aglaklako iti arak, tabawal. Tagtagaray. Ha? Damok apagalaan. Di ka pa'y langarod na hala, tabayadak di tao. Sakpay di ko naman, Chip. Ha? Dati man ay. Hey! Tengedan tap numap ka, Chip. Hoy, hindi ita ti pagbalibakken ka pala Pulutan nga Sana parikot data. Parchentan ti manok mo, Chip. Yay! Nabartan pala Iso nga itulog kan. Malaang. Nisuot ko pa iti pismas ko asupot. Ha? Di ka makangas dita Madamot basit nga abot na iti batog ti matakan agong. Neng pisunay dayta. Ah. Kat no supot ti pandisal dayta. Ay. Mapisa nga. Ah. Mukaon. Mangkartib kantoy jay galon ti danaw. Adaywa na laglag daday jay. Ituloy tan ti magna. Sige. Anay gaw. Apa? Itulod ka lang arudan. Pati din nakpay mait. Nimbaglagid din ta naka-helmet Kano saktin doron mo? Ha? Ay banang. Ayan dagiti nagado a face mask. Kita am dita drawer. Awan mat. Nagito'y mat daan brief da ito'y. Kat isumat dagita, dinait ko. Nadalos dagita inteng. Ay! Nalabaan iti husto, Ay. kan na-disinfect. Panunutin mat adong no? May saak a kapitan. Kastakit din ti pagpismas ka. Ay, saan na mabalit mat? Ay, gumatang ak tulagan iti sagbabaintay.
para balay mo laeng nga rod dagita. Ti para balay ko met, kat dagiti daan abrak. Dagiti brak idi balasang akpay laeng. Yay. Ang no para itirwar, dayjay terno a face mask with hairband asag sa sangagasaw. Naa. Ay naibag tayo may ka dito'y balay ko araw. Ikang kaman iti face mask mo. Ha? Di ka ngamin ag face mask kay. Ay, awan paggatang ko iti face mask kaw. Isong agihamanak no ikanak. Ay ikang ka iti talo. Tapno da pagsisindog latem. Inaldaw nga ilababa. Dayta. Uy! Mayat nalamuyot maidagkat iti rupa. Ang naguray ka man ang kail. Kaslamot. Brief samot na itaw. Mayat dayta. Adun to pati winarasa ko. Nanggatangan nyo ay kadagitaw. Inaramid ni Antim. Kasta? Dagitoy daan ang brief ko. Yay! Dumagas ka pa'y akwarog! Apay, nanakwanang. Agmerienda ka pa'y mata. Sige man nga rod nana. Ikanak iti soup drink kan tinapay. Mabitlaan nga raw. Adto yan, tigat-gatangam. Papanam ko maaya. Ije man balay da pala. Inak ipalagip di tulagan may. Amangan numalipatan na. Aya! Ne, mayat ta face shield mo Helmet! Naka-helmet ka magmagna. Mayat day taoy. Nalagda. Napuskol ti shield na. No adda maisipat dito'y rubak. Sa anak amadangran. No adda matinag dito'y tuktok kaw. Hay, sa anak amaduguran. Iso amayat ti helmet. Nay, huwan ngagpaisoan niya. Angam, anyalangan nga iti mako na dagiti makakita magmagna ka iti kalsada naka-helmet kat awan mo't motor mo. Kanya-kanyang likes mo't Gumatangak man, Maray. Nay, maray, awan mo't ti face mask mo. Awan pa'y face shield mo. Apay, Maray, di mo makita ayaan na ruso pak itilingag. Ad-adan ano nag-face mask kas kada nag-face shield Ay, maulanta ka kun nakapudpudaw. Ay namare, saan kumaanatangkan ti ulo tayo? Agtungpal tayo kuma iti paglintagan. Tapara matlaang iti pagsayaatan tayo dayta. Kasano nga ibagam apagsayatan kat pagdaksak mo? Anya nga iti dakis na no ag-face mask kamare. Panglapad nga rod iti coronavirus amalang abtayo. Ganti face shield mat, panglapad iti virus ama pandita mata. Iso maipaganat gat ti panagaramat kadagita. Matalimudaw ak nga raw. Nga may nagpudaw kan sa anak ama kaangas. Ay na, simpam man day ta face mask mo. Isimpam, noon niya ti pagrelaksan ta agong mo. Iti kasta, makaangas ka. Kita man kanyak, nakasimpa. Iso makaangas akma. Di ka latultuladan ni Kwaro ga naka-face mask lang arudan. Naka-helmet pay. Problema nga rud ti agong ko takastoy mag. Saan mo't ngamin akas kadagita agong yo anangangataw? Na, To'y agong ko nga main nagbasay sa pitpitik pay. Ad-adan amalog pa. niya. Sakit din mahuray ni Kwarong. Nalipatan ng samot tayo. Nawan pa iti 5 minutos. Inakso ko na na. Saan ako namang itugot iti inuman may. Ang mga numabartekak tumanay. Sa pa agarapak iti rabi ay. Nagpayagan. Ay na. Mapanak la iti balaydan. O sarak tayo pisil ko asupot. Ay, naimbag ka malam mo kap. Kasta ba't kan ka? Asino ka itayin? Ay, sak ni palakap. Apay, tidak mabigbeg? Kat nun nakasupot mataulom. Ay, pisil day ti kap. Plastik asupot. Naabutan la iti batog ti mata. Sa bagay,
Nasaya at daytan, ngam ti awan ti pisild na. Anggap, nasaya at matlag daytay singasing ka. Asurutan tayo no anya ti imbaga ti gobyernaw. Kap, aw mo nga minigatang kaw. Anya? Ada igatang mo iti arak? Awan igatang mo iti pisyal. Nagsinaliwasi uta, pala. Ha? Imaya ka di balayaw kat awan ka. Kunak man nang itukot ka iti isyat ta. Umay ka nga rod kumaawisan. Ta iji balay ti pagsyatan ta, Chip. Anya nga itin sa ganam. Adamit duwa nga upat ti suli na. Daytay dakkel. Saggay sata. Nagsayatan. Uray saktumot ng timang parti kadag iti patom Ha? Kasalamat din kampuso ti panagkita, Chip. Kampusaw? Ay, nagtayag mo tante panagkita. Ay, sa bali mo ti panagkita kan ka. Kaslabok amin ang makita. Anya? Abay, baka sa kaya? Ay, saan mo ta? Kan kaslabo mas basit kay ti panagkita. Tamarik na ka tumay taya bakaon. Bumasita ka, hindi pa nagkitam ta, kurkure damdam kan, kapitan. Sana siya ni Kapitan, tataba daw. Ay, madida ito na. Itulod kan ta, nabartakan. Ente, pisild mo. Ito'y manay. Kababay ikaw. Mayas. Mayas. Kasla, hilmis. Sarming to'y pisild na. Hilmis at talaga dayta. Nga si motors mo. Pasal-sali lang dayta motors. Ay? Iso nga imbatex. Ay? Naparpartak ti pan nagdaliya sa kaos. Inuawan ti motors kaos. Wens! Una ko na panakala mismo. Ha? At no napanak matain. Ngamitikwan. At dak manin dito'y balayaw. Insubli na ka nga rin ti sakam dito. Chips. Nga rauds. Mas nagdawaks. Bunga ti Bartek daytan. Kadno si katin na Bartex. Ay! Sana ka na Bartek. Iso nga gawid ako. Kadno dito iti balayaw pala. Aya! Awang. Na Bartex kan. Iso nga mapanakaons. Mabits laing. Narigat magmay sakay di dalan. Itulod kan, Chips. Anyas. Ay, sana kon nga itulod palas. Kabalak day toys. Agin na nakakitayin ta na Bartekans. Ay. It's a merry-go-rounds. Anda sumungad at taxikal. Ha? Magpaigid ka matatap ko di ka matalam. Ay di agpaigid. Na, matinaga ko ni ti kanal. Ay! Anay ka. Giduron kayo pa'y mat. Anay ka. Nagngato da ito'y nakatinagak akanal Ay! Iturog ko langan di tayo. Ay na. Pengawan silaw. Nagsipngay. Brown out manain. Anay ka. Penga kastoy matan ti kutsun ka. Timangkan matain. Kan. Ay. Penga. Agat. Aso to'y kamak. Nagangsagpay. Ay, maulawag. Inako magjinggal nga maulawag maid. Ay, just kay. Makaulaw ti aramid dagito'y dungri tatataw. Maulawag iti bangsit da.
Maulawa. Itay pa'y akon kontakak ni Kwarog. Ngamjak makontak. Out of coverage siguro Agree rin to pa chisilpon na. Ha? Ay, ang mga no inisnatch dan de cellphone na. Iso asaan asumong ban? Patpatsem. Kasano ang maisnats ka di matrom-rumwar. Rumwar lang no agronda. Ay, ang mga no madaman ti panagrondada. Ay, huwag nagpasuan niya. Ay na naggagat-gat na dya ka ang nakakaon. Ada siguro dya out pa house. Madama siguro nga agron-ronda ni Kuwaro. Ang dapat na tayo dita kanal. Kita nyo, da kayo atanaw. Saan na mabigbig na nakasikig kan naka-helmet? Ay, baliktadan nyo ata kitain tayo tirupa na. Sige, balik na din tayo. Baliktadan kanikatan ti helmet. Apa. Sige. Ay, nakita yan. Ni Chief Tanod Korog, Kapitan! Anya, nasunong tinang pataykan ko na. Ay, kaanakan aya. Apay anatay ka na. Condolence, Kapitan. Ay, nagya madakada kayaw. Condolence. COVID type ita kaanakan. Ay, saan da ka amalamayan? Ay, nagkasanti papatay mo. Ay, puuran da kan ata igarapon da ka. Ay, kwaro gayon! Makipagrekla kami. Magkatan yung isang pati bangkay ni Kwarog. Sige, pagkatan tayo. Ay, nayadan tayo, mga no mablo ti bangkay. Sige, nayaran tayo. Kaanakan Kwarog kaya. Ipuna ka. Sige, pagkatan tayo. Hindi nagmanla inura yan. Nagkuti! Puting agpeso. Ay na. Disturbo kayo iti panaturaw. Mawawak. Ay, painuman nyo ti bangkay. Ay, ti nagungar. Sana ka natay anggal. Ha? Nakaturog aklaan. Anya? Nakaturog ka, no? Naturog ka iti kanal. Unang gang. Anya ti pa nagkitam iti kanal. Kwarta. Nalaos ti Bartek mo. Iso aday ta. Natinag ka iti kanal. Gapo iti Bartek mo. Kasano nga no awan helmet mo. Di pa ikat nabtakin ta ulong. Just Kuha nga minanggal. kasano no da sakit ko iti pusaw. Di pa ikat imuna akong anatay. Ngam iti sika. Ay, kuha. Ano ikaw? Abay nga katos kayo ngay. Saan la aday ta ti maramanam? Ala, umay ka iti barangay hall. Song batam tinagbasulam. Ay, Saan kala ang mamulta? anya ngay. Panaglabsing itilintag ti inaramid mo. Ah. Iso ama ipalod ka pa'y. Salbag ka. Ay, saan mo tanggal? Saan? Ay na, Kwarog aya. Amom a COVID time. Ngam sumambot ka pa'y mat nga agbangad itilintag. Matay ka aya no awan ti arak. Anya ngay ita. Ala, sagrapam ti bunga ti kinasukir mo. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto agkupas apadas, ti kakaysunak. Nawali nung labi na tayo, aray! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.